Gayungitaku nitwokengi mwe muthenya wo muthi kuthaithana kunenebia na kutaya utheuni waku no neneni waku wi mwiye Ngai ula utonya wi Ngai ula wikala tene na tene wi Ngai ula mawiko maku ni manene osa nguma cionthe na ngatho ni ciaku nikwithia batingwa Ngai ungitaku nitwa unenebia mbe wa Ngai cionthe nitwa utayana nitwa ukatha mwiyo nitwomba na yengi kondo waku igwa ndeto yaku na wasia waku nena na mathayo maito nitukwetelete Yehova nituciaicie kuigwa wasia waku nituithukiicie mwiya ukanene na micie yaitu nitukwithukiicie mwiya ukanene na makanisa maku nitukwithukiicie ukanena ni na aciari maitu ukanena ni na ciana citu na mwiya ibala bonthe andu maku mekumba na kuthaitha matana amba uthi uthaithini ni boya ndeto yaku mwiya ila uthi kunena na itu ukanene na itu ithuonthe ala tumitabania na ala meutabua ekawacia waku ukewike kwa kila mundu nina utaya nundu wi Ngai mucio na batingwa Ngai ungitaku ciitwa ni ya Yesu Kristo asani twaboya na kutunga mubea amen amen ukunangie mwe ya Yesu makovyo masome na kitumi nino samwanya nguthochie ciitwa ni ya Yesu Kristo nikana tukakwata ni ndeto ya Ngai ila mwiyai utuseubicie muthenya wa umuthi ni kondo wa kunena na ngo citu yikukia kuma ba Masaku town nita Lazarus wa Musyoka na twetete ndeto ya Ngai balawi na nivoya mwiya ya unenge mwanya abingwe matumaku na abingwe ngo yaku iwe kila Ngai ukunena na itu na mwiya ya ikutethia na andu manzatani itukite crusade mwei wa keli kwa mwambe ya kwiyumbania ala mwowe tene ala muumanie tene na umana ndumania kindu kiathimitwe ni Ngai kwa hiyo ikitokwa nanga woi waku na kiumo chaku nitukite crusade paamusi kuma mwiya yambita dia tabania bansatani konsatani inukite mwei wa keli ngutabia matuku na ala muboya mwambe oboya na mabashala mukengana tondu nye kukengana igwa liu wenyu no mwambe okengana ala mukila cia mwei na cia nukite crusade na kumusi moikenga atongo imenyu ma kanisa mukumba ni akanisa mukukenga Ngai ya mwiye nukite obingwa kanisa ila ngendo obingwa kanisa inga mutangaze imwe nukite obingwa kwa nukite crusade ondo nokie toloni noka kamutesha na ndia abingwa kanisa ikanoma nyatabania Ngai sioni ngengani isu nota ila Ngai sia ni wewe mba force ila siesa angu kuna maya sikala angu ngani iteke kio cha Ngai na iwe sefia wia witha muthuku wia no ukunenie ukona tawanenwe ni Ngai na muno wia wa insecurity witha ya muthuku muno muthuku mini wa Ngai atumia manipulative spirit ni kana ainisite yandu angeine simundu withe abeba muthuku muno kwa ala mukengana amwe winukite crusade mukwasya Ngai amwe nukite obingwa kanisa oinga iyo isi yaku metabia yukenge ingi na muthenya ula ngenda ubingwa kanisa ngaukoni bingwe tondwe ondwe wa binguye na ubingwa tiwe wai wambe wethie kwiyo makanisa angi kwa ila Ngai ukambie ndo kabingwe ngabingwa lakini kwoyu yokite otabani obo musio kwa mwambone muthukumi wa Ngai wita wa Kimanzi wakakuni omutabie amie
amanje ilwanda vengetha yukite kanisa ni usu na MBC nzatani mukwa manja malwanda vengetha nene yukite vengetha nene yukite tuka tuketha tuyike makanisa ni ala mebau na tuithi situ. Amen. Kaundi asia ikathe yenda tusome buku ya Ngai buku ni ya Kuma kilungu cha mwanza kwambia musoa wambe bado tioba yakwa Yehova Ngai ni wika siama. Haleluya. Ini sike umisha kana kosi watu wengine sana. Yehova Ngai ulodha idhawa ni akilisho mawo ni wika siama. Lakini Yehova Ngai ulodha idhawa ni ndini ni mukuo na ndeka siama. Kwanza kana ikiomwita Yehova Ngai ile wakilisha wa nindini ndika siama yekie siama otia ni omukuu yekotia ni omo yandikwa na yathele wa ibina. Kwa Kuma Biblia yaandikwa yatungianewa vika Revelation na Kuma mumanyiwa wa Yesu Kristo wa muthia akwa Yohana akwa bayashoka kwithiwa na siamashikika kwa ndini. Lakini mudhaidi mukristo wawo ula ni mwanafunzi wa Yesu Kristo kanisa lo dhaidha Ngai ndini wawo na ndini wa beba Yehova Ngai wo ni wika siama ona yu na uni akeka. Haleluya. Na twaile kwamba kuelewa kana kielelo cha siama kana kiama kiki kanundu wacho chama kiki ka tacho last option. Huyu wa mundu humani wa mundu utonyi wa mundu wabika muthia na mundu ayiti kila kuikia Ngai nipo beki ka siama. Hallelujah. Miracles are the last option. When the knowledge of man, the ability of man come to an end, when the wisdom of man has come to a dead end, that is when now miracles happen. Na Ngai ekasiama nikana alawa mekia nala siekwa katika tuo mama nyekana Yehova niwe Ngai. Haleluya. Shama ila Ngai wika eka nikana andu mama nekana Yehova niwe Ngai. Haleluya. Tia tuungilila yani mwiye eka shama nikana andu mama nyekana Yehova niwe Ngai. Eka shama ni kana approve andu kana niwe Yehova. Amen. Ngainde eka shama ni kana andu manget excited. Eka shama ni kana andu mongeleke mwikio ndini wake. Na ni kana mundu ona wiva uinengane thayu waku kula kwi Yehova umanye kana we ni Ngai. No manye ila we wathelewa no manye ila wabika muthia wenda na bika muthia no manyela ui wa mundu wathela no manyi wa mundu wathela mandiko masha utumanu wa Ngai wambilila sha bala ui wa mundu wathelea. Yani edhia Ngai ndia Asia yu utaku wake ti uwe wake wambia bala ui witwa Asia utumanu wake edhia Ngai utumanu wake wambia bala ui wa mundu wathelela. Hallelujah. Balo tonyi wa mundu wathelela nipo Ngai wambilila sia kumanifest. Amen. Ila wekondu wonde otonyaika na ndo na kwata solution. There is always another way to find a solution. God looking unto him, the author and the finisher of our faith. Kwa mundu wimoko ni mangai ndabika muthia amenena mwenyewe
Haleluya, tutaishi tukitazama. Amenena mwenyewe. Haleluya, tutaishi tukitazama. Tazama, ishi sasa kumtazama Yesu. Amenena mwenyewe. Haleluya, tutaishi tukitazama. Amenena mwenyewe. Haleluya, tutaishi tukitazama. Ni ujumbe wa Bwana. Haleluya, wa maisha ya daima. Tazama, ishi sasa kumtazama Yesu. Amenena mwenyewe. Haleluya, tutaishi tukitazama. Endwa tiabaithiwa ati twenda kanisani tukombane twinie Ngai tutabwendeto yake undu yasya na tukwinuka usuti uthaithi. Isu ni mikwa Ngai utekuonania binya wake anduni make usuti Ngai waguo. Ngai ndeno weso wa ubose instantly na tiwapo sio pole pole. Haleluya. Yesu ndaite wakila linda hakili la moko. Yesu mwene hakiboya boya hakikulia babua hata chamu yake onandu mabua mitibitita hapa chioka ingi. Ele Yesu kukuna mboya keli Lazaro ingu qualify kuboya mboya thia nawe. Ele mutange imwene waboye keli. Ele amuye waboye keli. Aililu maemo bingu kabyu. Mwana usio mwamo imekuona lakini ndibathukania ndu manyamundu muka mabua mititembete. Withe anukuona shindu itembete ewe Yesu kwatetalo aililwa thingi wa. Ona Yesu asioka abaka kililinda ndakametho na amino kibaka kiona bauko abau akiakithi wewe wisi chakuye mithinya yana kwisobika Siloamu kitaneza kuona na noula mwiya wa ai noula musumbi wa sumbi oula weye Batimayo mwana wa Timayo mwiki waku ni wa ubosha naona instantly. So there is no debate over how long God takes to do a miracle. It is within his power, whatever he wants to do. Guy deundu loteka. Amen. Na alama kwenda kuumana numane Ngai enough time maumane. Na alama kwenda kuikia aimanenga enough time maikie. Na alama ikia mituki maikia mituki. Na alama enda akabolata Tomaso ela uwe mwinu dhayo kia ameye stories mwena sio isu isienu amea mutumio sunda muonete na amakwa na ngeki anza kulona atonye tu gisaite kilangewazia nu dhayo kia na mekala mithena na muye Yesu maili muthiyo mebingie numba habika ila alikiu aise Tomaso uka Toma uka
kwanza newe mwanyekia kuumoko watonyangitwe onaokililwe sati yewekieva watonyetwe netuma mbau mwana usu no wokililwe sati Yesu wekia mwana usu ekiyu hatulianduasha my Lord and my God. Yesu amuyatoma waikia nundu iwona lakini mundu imuathime ola wikia hata nambaona kwa Yesu amekie sure ndana disappoint ndana ikatoma siza nundu enda aishe wekilo kwenda enda kuona newe mwene au meangi mamonie hamenga isumu mbeya nditikilana nasho ila ana Maisraeli kanosha wa Balaam waendie Misiri na mayadhi Misiri ngayatea wea amen gaya kinena na Balaamu muthenola amona cia ndio tiwa ndia Kanaani amuyokiria metho maku na okiria metho na wandino kuona huni utiwa wanziawa ciaku na saizu kwi wandino ekethwo utiwa wanziawa ciaku mundu ucio aingungu na akwi wa muthangoyu huu ketho utiwa wana maku na ngai yango extra mile amuya ciana ciaku cia waku ukethi wa ngombo ndigeni na makekala kumiaka maana hana na nga matangia na bala makathukumithwa ta ngombo machumala makaumala no thui munene haleluya hamu ya makatumiwa naye makanyanyaswa lakini muthinola nithio maumalia nga mabulwa no thui munene haleluya ngai mundu wake akinyamagu aitumiwa naye bethia wabena urithi wa ngai wiyitwa bau kutumiwa naye na ngai atwika ni woku kwobosha au kuthula we loadedness Neseti kila umale mumoko mathe hakuna ni utavidio huo onokethia wandikitwe imuindi ala mambo othe itha ng'ombe na nzana na ukithia kutumiana na wimwikiku mbe wangai no wimwikiku yani wene nduma kwake moko mathe ngainde etikila ngaindae kamulungalu anyanyaso throughout life amen na amuyayu makamba kuthia ngombo na na Maisraeli mesotwika ngombo Misiri na elande to yanga yabika ya kuyanisha na ngai omba ni amuthukumi wake weta wa Mose na akinena na Mose amuya nini wite kio chana makwa na ngona kunyamaua kwo na ngona metho imo we wathi wasi ya metho yang wina wata we wathi wa metho ya metho we mamwiso nyache no wimba force we na haleluya kedia muno mwe be metho ima mwiso kedia muno mwe be metho ima mwiso haleluya gaya seyuni na ameni nonete kuya kwo ngona kunyamaua ngewa kiyo ngona metho imo na ngona kunyamaua sindu itatu na Mose yinumie tu ninoka nikana nitangiana makwa ni matwae ilandi na maseubisi ya watho iso yetheia no kiwanzuki ndi itambalale yemugo amen kula makekala mate kailwe ni mundu it our process and deliverance hallelujah hallelujah ukethia tiaba kwobwa mbaya mukamba ndithia itina balai withia twibasa muno lakini undu wa kwobwa ni strong cia woi hello nanga yutate ona tutesi ni siba ona umundi ona pastor aitwana ukithia pastor ndekibeti aenda kwa athoni aitwana no atwaiye mbuisha uthea na ndethia sikiloko thea ichao na mbuishu no itiliwe ngingo ndakame itwe na ipastor kutwana na ukwiwa siamba kuwa iwa ile ingi kuyisa mbu yingi na kwa cheta bengu ingi ukwiwa na shisha ubingia ingi sithi ya asya udhamia grave ya kibeti kuma kwa uete kwenye
akamba na nitu wangu mukulia yani ashei mwekala nde kindu kila muonie muthamisya mwitu wenyu no kabulike koka no grave ona no mwai mu formulate kaindoi mukasya mwi muthamisya othui nikanethi ya muumende kindu mathua mbilu ni amuka na mbu Yesu no mubaka yuwa iwa ilaingi ukwenda note kwenda ona wi mutangi usuithi yakuwa iwanu ona ya ngewa mbu isungi ine ndaka minyo nesyo nikanitu kishi kuwa uthaithi na siobe na withi ona mitwano ya thuku mimangai imwe satani ena upper hand undu iwishi musingi wayo wililwa walanioni wake satani akemilo undu kwenda mutwano wende eko undu we musingi uthingithana nenge mila uyu baluka na chathi ni chucha ya thuku mimanga ya bata banua bo mwingi muno lakini asema kamya na mubaka ukuigwa na no mubaka baetwe kime kalubu imale ya aviola wa factory ola muse ilanga yithaitha wakuya ni angulia kuya kibwesi itawa ikitundu kanija ilanga yithaitha wakuitwa kitundu ameli nina balua tuandikiwe na aseazo tuyutabani obobo una mazi kitundu ameli no thatie undu ituna kinyangie kithembeo chake naenda atwa wengima yuwetu amutu wa mwe wothia nevia kitundu ameli no kwetelanga ona tuya ibalua twa misungia na ima support tu serikali kwanza waziri wa kacha wa Makueni ai muthuku muno atwa Muhammad balameze tuitonya kuikala tuobetwe ni kindu tutakise ai be utwikai ai kiwukila kibo spring sisu iwoni teisi yake na unundu itukinyie bauyo ituchafu yembase cheke ondu kwenda kuika so isobe shamuthembosu it takes a very ignorant preacher, a very ignorant believer to call deliverance takataka. Neema ya Ngai kana mumo wa Ngai dutubanda kivuthia utubanda aui wa Ngai. Hallelujah. Pe andu obe ukethia ushaitwe mushi na mushusu ni wobiwe etu maitwa awa na uthio kwithia etu athuku mimanga ikamwili tukatangiwe ke primary ke secondary kamwili tukekalite ngaini lakini kaitwa aika na ula wake basha matambacha makosa konea but either umwana ke ikakola aidhi kana mwitu ikola mwana ke aidhi na mutwano ithele yabo na ke ngaini ke kanisani kathukumite ngai na kubikela chobe chukikatilwa kamwitu ku kathauka kakakuya kwo keka keikangai. Hallelujah. Hallelujah. Mwe Yesu atayo na wona twae mo mama Ngai asishe dia ana Maisraeli ila maendie Misiri maendie matwikithwa ngombo ni balao na andu make na ukombo mwingi ulandu methia wa yungu wote ukombo wa satani withia ukombo wa andu wa kibeba nundu mundu no operate katika physical world na kuoperate katika spiritual world. Kwa mishi mingi madhayu maingi andu aingi mobe wa ulimwengu ni wa kibeba ne chobo kikwambi ya kui manifest katika physical na muthenula bakone kamwitikiwa mauta wa Ngai kano kwa the right information utilani chobe kiuno yoke wa we free chobe ila andu mesila wianandu na kauloko kitamunene wa beba
tiku kitana satani. Satani nde vinyo mwingi. Hindi mundu vinyo vitu kitoa satani. Andika bana. Koni yagu. Angutungilela. Mundu vina mwingi udhonokete wa satani wa kuangaisha mundu longi. Kitume ni chao. Genesis ngai omba ndi aishe omba mundu na munenga vinya wa usumbika siendu ila uombie ya kisungu ya Asia increase, dominate, and have dominion over all the creation. Na andwala makoma andwangi ma exercise and dominion over andwalangi. Wendo manyamwithi ya obe. Wendo manyamwithi ya obe. Woke bakwe mwana siasa. Wita wa mashuhuri. Na ndeo ndo utetha siandu make agua. Akwa ukona au na mwenyu. Momba umbana maimake mukatunenge kamwana kaka kutoka nyube mpi. Wale dhio na kwete katusumbike. Kwa nicha ukiende na ikuwa mwithi ya obe. Ukiwa tunathukumane the wa mutumio na nai mutongo itu musio ulo kwa zi mutumene miaka 75 kwa utwenda kamwana kaka ke kana mwitu wake ethiwe newe mutongoi kwita wakwobwa na ukethia muimanya kana mwiyobe uko na atumia mombana nduwani mathi kwa mutongoi fulani mamu ya mwana waku nundu nominie form 4 onethia university iwe tukwenda nyuva MP akasoma chao ohatuthukumite na mundu lo kwashu na imwana shake sina miaka 40 sina ibeti na ndakuona siana shake itongocha undu wabeba wo kombo na kwithia niye kaile na mwiye atabia Mose na ya Mose yuni endodi ukeba lao umutabye undu beba ula wobete no mubaka unenwe na wo. The person in control of slavery must be undressed by all means. Na me undress wake mbidini aye ndwibidha nikana wa undress Farao yoba ngayasha umilambe wake na ndukamune report yako na umuya uni weyoba ngayunukwasha lecha kamba maenda makandukume lecha mushuka ndukume lecha ibeti siknika dukume ngai lecha tumia maenda makadukume ngai lecha siana sha skulu siende ikadukume ngai lecha nduwai ikadukume ngai lecha masaku ikadukume ngai lecha makuweni ikadukume ngai lecha kitui ikadukume ngai lecha mwingi ikadukume ngai. Paye mundu onomwe woba wa patende tu inenetwe ndeto iso siambo lecha na yundeto sha take control anu mayambi ya implement. Hallelujah. Kwa ndeto iso siamba au lechwa na ndeto ikusa itowa itwe na baiki thembe ukikusana cha ronde kitechuwa no ulikwe no kiburi nundu be mutabanya fulani umenete kabe ministry umenete ayama anashida akipendesha mambo ya hata that's nonsense. You are the real nonsense, you yourself. Isitengemea uisilite kaua mudhemba mwao itengemea na kau territory nila ui. Amen. Nina madamu muskali ba wa KDF ethia wa Somali na mudhinyoma no kie batu inena ambia bishop kuya Somali tuitunga mabuti store ukomane vuti theisasi wikite bulletproof na wobete kiatu no koma ukwetu na winyumba kwa kukitandani dhiya waba yote ambio na madhi chumwa kanisani bala mathaidhi hata askali kila mundu athaidho okwetu ebuti thiaku. Halo nundu watere inila mai mathaidha okwete ebuti
ivuti thi wakwatie iwakwatie na thithi yathe utisha thikalathi isasi lakini ukauma boka thio bae Mbakasi kana ukathi Kawa Garrison withi askali matembeta batemundu inebuti ama mekito slippers na angi mayuma loku Kawa Sukari Kawa Wendani Kawa Chumvi Kawa Nguru maithi utembe oku mekito ngwazia civilian ona matena bullet proof nundu bala mai kauni kwa utana Bombay India ya muta fulani tayo final say ambo confirm witereni yake iveba ya muthemba mo wikiwanza ni cha kau kana wikiwanza ni cha madhau haleluya wikiwanza ni cha kau kana wikiwanza ni cha entertainment mushi waku hudhumu ite kambini kana wikauni wambe uko nifahamki kanisha wenu wikauni kana kanisha wenu wistare nangai atabia Mose amwia andwa maitha wa valao atonete vinya wangai na vinya wangai umanifesti wani siama ni mawiko make haleluya na mwe ya Mose sisi yangu twikithitie ngaimbe wa valao timbe wa andu makwa wingaimbe methoni mavalao nake mwana mwenu Aaron akethia wa mwathani waku kwa Aaron ndai mwathani wa Ngai Aaron ai mwathani wa Mose na Ngai ya Mose ukanena guonthe ola ni kwiyaya nake Aaron akatabia balao ulondo nasia haleluya Ngai make sure weke ambari ya katikati wa Mose na Farao with Mose with balao dan dress Mose direct yani balao aetewe report na Ngai amwia lakini bekinungwika hundu ngwendo deal na munyamasha wandu makwa amwia balao hu ni ngwe unungwikana nake amwia ni umithia ngoo yake na yu muni wa ngoo yake njonge la shama shakwa na Mose makwa ndia Misri tuni Ngai asya balao munena ni aka usinda ndeto siakanywa lakini ubinya wakwa ni wonania kuisila shama na mausenyo kwa Kiswahili inaitwa miujiza na maajabu kwa Kimombo inaitwa miracles and wonders haleluya miracles signs and wonders usuni Ngai mwene okunena ona Mose ndana abo ya Ngai yeke chama Ngai amu yangeka shama ni kana balao na amuya o the more balao miango o the more nongela shama na Mose haleluya yani amuye twikuthi bakela balao kalecha o miango guthesia chama kingi o aendea ndika kingi yani Ngai ebitie asha balao no amanaka na ninye Jehova Ngai na niendea naika shama mubaka okilie moko na nimutangashia ati ona kubika umundi Jehova Ngai akwatandu meumuikia ni mwika shama Ngai akwata athuku mimake magwe meumuikia ni wika shama Ngai akwata athaithi magwe meumuikia amekie shama Ngai ni wika haleluya na Ngai ya Mose witabia mwana mwenyu Aaron mumila mbe wa balao amwenundu inisikibuthia undukiana inisibe makulio mwikulwa matasungi wakanywa hamu ya nundu nini sinesa kibalao inza amatu inge makubea ikinga akamukulia Ngai usumu kwa sio mutumite ekata juwe wakulwe imunduwe umwe Yesu nutangia okulia Yesu nuna yekombe mwe mwana wa Ngai yiyu amwe hata okulia Yesu ekata utonyo pruvundu Yesu ekata abaibo kwa na kibudia cha alikie cha kanisa kuyiwakilisha Ngai utana utuma kuwakilisha Ngai uteba mwenaku na kuwakilisha Ngai utana upackage undu Mose mambio nena ni Ngai akwiwa thi akwiya Ngai nyendizu nena nithi ya kingungumisi hamwenye nini thita dimanyo kwate anishangewa atata kwitetea atata kwa sio Ngai mathiukania esa so kulinga ichawi nacho
hamuya ndata winga ile chandi ale chatu ikanzoka asemba aishembe wendo kwate mwithe akwata ya tuikandata wasisha nini tumite mwana mwenyu Aaron okite mwendani nake. Haleluya. Okite mwendani nake, okite mwendani nake niwe ukamutabashonu ngwasya akeitabia balao naye wani Yoba mwabi kambe wa balao kiichongwenda mukeke mukulia ngayusu mutumite ekata hatonya kuivuruvu hata ngayusu tonekana medho undu lilikana ila manena na siana Mose amukulia na yunabi kama angulia ngayulondo mieta hata ameyendoka me ngayulo kutumieta wa ninyola ninye nithi awala nithi awa ukulia nithi awala nithi awa ekata. Haleluya. Ninyola ninye nikanama nyike mutani ekata nundu ninyola ninye edoi bamwe nake no mubaka eke shindu sha prove alamo shaishe kana bamwe naku na edwa ndeka ndevo nezechu ijumu muno akudongelela edya ninye ula ninye wa utuma ndeyo nania wendevo kaya muya ikawa ina mutuma lakini be demand a place wa ungayeka hata hewani ngaye Mose akulie kulio dhiu Aaron ale chendata yake be wa balao na amile chandi ikatwika nzoka. Haleluya. Na balao ila waendi akulia ndata ya alechwa atwika nzoka kalo amicheki tonethie nene bete hata amwe okay ula ninye kau wait a minute. Biblia asia atumana anduhoi atumana aohi na atumana anduawe nizika hanuku gatseti la atumana yuke tenau ninye ula ninye yuke tenake emu resist anduhoi aohi na anduawe na moka na mewa au mehama asia matumi tuinga yita waninyo la ninye na ngayusu balawa amea ukweli ndata ya atu ikanzoka nisi aisi ameazuma amea uishi milele mfalme kaani kaindoka hini ameazu kila mundu alekizia ndata yake atu ikanzoka mandiko masia ila ndata ya Aaron ya melanja zoka isu ingisionde uoi uwe alo na hui wa ndino siatungia niwe ndatani ya Aroni na osa ndata yake akolania uoi uonze na atembea ndata yake uoi wa Misri uonze wiba. Hallelujah. Wisi ndata resemble authority. Amen. Kwa wila ndata itu ikienzoka na siamelua ni ya Haruni ya atu ikandata ni kana imapenwa authority, imapenwa mamlaka. Ukadhimu kuwa mwile otetheka imapenwa na umanyi sometimes no withe umusomi wa Biblia no kwithe wamesoma ekulumene jisika na wewe atabanio na mwanene muno pio na ukutabia kuhusu ndata ya Mose ndo ya melilie nzoka tia kwa balao. Amen. Na nubungu ndata ya Mose onandea ndata ibindesu ya dhumu ito dhumu ndata ila ya tuikie nzoka mbe wa balao ni ya Aaron ti ya Mose na ila ya melilie nzoka ndata siandu awe nao inandu awe mako balao ni ya Aaron ti ya Mose. Ndata ya Mose bandu bala mentally yesio tumika ni kwania ukanga mutune ana Maisraeli maingi Yoba ngai aisi ni kasiama nyingi. Amen. Ni kana ni mwonye balao kana ninye Yoba. Amen. Ko siama siangai ipuruvia kwithi wabo kwa ngai no nene wake ulobitonokete ngai ile ingisionde pyu no tonyi wa mundu. Amen. Kindu chonde utwaisye
wiwa ichabi kamuthia na bayundu ungi wika kamuta biondo beundu bekwa ukasonganga kuthono kabu ngeme bumbe benzia. Amen. Bawubiki ana maisilaeli ila balawe sio malecha ila mabikie utewo kanga mutune makulilie Mose uitweta batu kwiye kibuni na ila Mose wakulie ngaya matavi masonge mbe makulia Mose ani weyuona twindia twithonge kibuni Mose ameasema ya musonge mbe hai atongo imabanga hii yundu imwana ni kana tumina ne angathi isi yake tuhitunga meote wakibu moka monga mote wacho zia ya thela Mose wani mwe ikuna akuna babingu kanzia mainga mamina na nokanga mayotembe ande nyumu muingo yongi yuko kindu chonde challenge yonde na kauonde obitilite benzia yangai. Hallelujah. Ukenda ulea uigwa nuwa ni ulea lakini thina witu ni kwithwa ngai waitu twamwananishe na kisomo no manyi wa mundu ndakitale akwia hii ni kanza na ndiboa ukwia ni wakwetela kukwa ndakitale akwia ino ingine 8 na ndiboa uyitikilana nothia ona ndu inivovu ngai uketi automatic ole ndu kuitia matei uketi atwa automatic ukethia wabutwa wia saa 10 wane wabalua ya kuungamwe wia saa 10 ukwinuka si ubika saa 3 ukwithia pressure kuna maanana yani ukiliona kabisa muzi wako saisu inakana ke for the university ukwache kisomo chako cha kiadela shama yidhi awasi astare shama yiki kasi entertainment na shama yiki ka ni kana mundu tu ni wikilo kwenda shama ikosi wa ni kubika muthia no kwithia bado ni wabika muthia lakini kuwe ile kuendea boy bobo kabe usiasiama kumwikia ngai beyond uwezo na utondi wa mundu. Hallelujah. Hallelujah. Ekaikwi limit. Differentiate opinion ya live within your means but don't believe within your means. Believe beyond your means. Nangutabia ka statement ka sound ya very sober ka sound ya nesa muno mwana hasa ndo ikale within level yokwati wako mwetu hasa ndo ikale within level yokwati wako ndo ekane asindu iso level iso tarafika ndo ekane asyo ithi ya statement ya Satan ti yagwe na ti yongai ithi ya ku limit with the don't believe beyond kilokwete veandu matena wea imaisana imanusa. Amen. Aikiyanga inga yeso mwadhimana wea lakini kuma kwata wea aika kuikiyanga iwa provision ambia kuikia wea wake so provider wake no longer God ni employment kila kibarua chake hicho provider tinga yenge no kesa ikulia landa ina wea hii no naisa no onetho isa kimiungu no nanusa no nekia no nakoma seumaba okay na wako hata kibalua ngayusu aendie ba atukanda ndendea no provide miraculously. Yutu katwika tuinangai dhini waitu na tu operate within ukwati witu ngayusu ndena effect mathayo ni maitu kina tuinangai na ngayusu nda provide beyond ukwati witu ungaindevo yukethi yangai atuma Mose atengemea ability ya Mose okonvince balao iyoka siana zia Israeli yesoma Misri ono yitu onena no gumende wa mai onenzi awo with the neutralize we athela
withio cia Israeli. Lakini ngai amutabishia muya kiki kosi wa isiama amuyo wa mutabia akamya ngumu ikisia chama ilawa na omya ngocha machambe kila che tusoka twandu amake mamelwa maendeleo na mungalala asio kama this stage tu wathi ukautekigu usini wa nayo aenda atabakigu wakiye bayote kitu ikithie ndakame cha twika ndakame na mwandu awe mo kama utajoma twikithia wethi amaendete sambamba ve level ongai kayambio yona ni na face yo kidogo kidogo muithi kuoza kona bahaya bazitandeni ziombea ambuisi ya munene sia liki ingo muthi ubika kona nesu musia siu mandie mosie chambe chakeli chakatatu makuthi bangi meye balao babe chacha ngai mamuye vutu abikayu kitu itonya babe chacha ngai. Amen. Yani mo andwawe naoi nae kimasiama mebe tanga me abalao babe chacha ngai. Mamu yako huko ngitu thuko maasia sio we sia woi lakini vutu abikayu ki chacha ngai na tuinake me mami ndro balao abango nonga yetho abo ndio lecha mandie makusia dakika ya muthia o aiwe mwana asia mu male mathi chama cha muthia akuniwa mwana akwa ngai ye Mose tabia na Israeli mekeo nienda yunu twende stage ya muthia ngai ya Mose we ana ma Israeli kila musi umbume siendembo elondu kanambui na moa na moa matiosa ndakamesu ibakwe waingai muamina kila musi walika asara ya ilondu thimwe. Amen. Kila musi wekiwa asara nundu wa deliverance na me wa moa ndakamesu ibakwe ba frame ni ya mwango oilika numba tina kuina obaini outside frame mwango ambe entry ambe mubake na muamina obaka bibi ilondu thiu bibi imbo Yesu moye na asya musiulo kwithi munini ndo mina kwata na ina musiungi munini na mewa muikatilange mabinde bibi na mukuisanisha na matumeu. Amen. Na amea utukusu muithaitha mulikia asara ya mbuisienu kana malondu menyu kwa umbumisia ndembo utukusu na kwanga atuma mulaika wakiku. Hallelujah. Kila musi wai minus mbui kana minus ilondu ameayu mulikite asara utukusu ngatuma mulaika wakiku na okanda kamukula sia masitwa oka akasiasia katika entry aisisia muomo asisia frame amithia na ndakame pauwe ikila ethia bandu bate frame indakame ni wona ni baba indembo na akawa firstborn na owa firstborn wa mundu nyamu kindu chonze kidai. Amen. Ethia wendie wa ng'ombe bandu na besio ya firstborn wa inyake na ina kasau kamwe na akuniwe mwana keniwe firstborn kwenyu na mukauniwe firstborn na muinakana kamwe mwakusa nyonze anyamusi yako ningedhanwe firstborn kwenyu ndio kunwa mukauniwe firstborn kwa aywe down muchete kana kamwe kakunwe wina ng'ombe ona newe na watu hawa iyo ye usiao ambe hikunwe kwe ina kasau kamwe iko firstborn kakunwe kakwe wina ngiti firstborn hikunwe mpaka pa we Lita wavinya wala meuthaitha ngai manenga ne resources sio kwangai wisi katika akawa deliverance be battles sio kitawani ndembo itokita wa imboya be makao mo kitawani sacrifice timboya ana Israeli maimbisi makweto tonda nama ninge nemo misi sacrifice bainda kame ya Israeli yeti ko tukusu nundu alama iliyokuwa firstborn imatete wa sacrifice lakini kwa Farao maite utuku na muthena mafangiwa education eudikasiana atumane ya mose umala imuthi
na matana umala na kenga ino nunu ngai waishe mukaumala no dhui munene kata namba obyuba eye Mose yuma tukuondoka mewamathi amuye tuma amwaitu enda ikwa Misiri mukamaboye ngua dhahabu bedha maenda wa biko etia dhahabu anewe guonze wan ikana muondoke maikathele so mayumala maumalie no dhui munene ikana ngai ya nisendeto yake ku mundu utainvolve ya resources shake kuthaitha ngai nacio na kuthukuma ngai ve makauma ve botaka akilia bina na ve amaitha utaka akilia bina yuka kulwa mulaika na ndaka melondu maumani hapa lakini ngai wewe isikicho kutumia ataona ni aprisamba yake ku andu mangai siama shikika ni kanangai ayona ni kanani we Yehova na kanote wake batigwa ngai yunge. Haleluya. Kutioneka ngai yunge na hicho kitumona Yesu akunie Satani 10-0 Yesu aindiye mukelanioni atukwia na muthina katatu athayuka asetingilwa Satani utetikila kumeattempt nundu Satani atata kwazia owe agwa milele ndena vinya ulo athayu wake Yesu aivanga lama ya anybody can get born again but not everybody who can backslide. Yani ndakame ya Yesu inotonyi onawotangia mundu ulani wende deputy wa Satani na imundu endo tangio ndakame su inotonyi wa umuthasi anji ndio na wiba wa Satani ndakameletwe mukelanioni na imutangia akatwika muthukumi wa ngai lakini tike la muthukumi wa ngai Satani ubalucha utangio witu ni real. Our salvation is genuine. All the price was paid for. Hallelujah. Lakini Yesu ndai bangalama yotangio witu abetanga ithwe kumuthukuma ngai na resources situ bado na inateria uya wa ngai nundu ni for our benefit. Amen. Ila wanenga nembesa siaku itwa isi uya wa mwiya inambe ni kwa faida wako. Haleluya. Haleluya. Ni kwa faida wako. Nicho kitumi onokethia ona mwiya minoto ne resources tuambia television yetu ona tuameambia license Yesu kila mwaka na umebie kwa serikali ndo ambo ranyu itendi so kile binda ngai akaende ya kuinvolve ukwati witu weyani wake na mbithu kisi ethia wishua nduka involve ngai resources ini siaku ndwi muthenyo no moka mweyai athimandithia siakwa mweyai athima wea wa moko makwa mweyai nienda promotion mweyai nenge mbesa siaku yana ethia hapa imuthenyo kamwitia mbesa then wina right yo leo thukumangaia siendo siaku ethia nduka munindi malini yaku we free waza we free tangea yetinga no wika leo ndo kwenda lakini thio ukamuinvolve zianzi ya umuinvolve ni akwithie uimothukuma na siendo siako. Haleluya. Nikana ila report yoka tena yabikie kwa musumbe Sekia banga musi waku nukwa na ndo ikala thayo amuye ililikana ondo nguthukuma na nienda ambe wako na bandu baete family amene waingukwa Biblia asia athiuki okutani na yakio chaiwo Isaya atana umalewa ni mwenye sioka muthukumi wakwa ninegwa mboya ciake na mwongela miaka ya 15 record cia resources ciaku yani ukwitia ngai protection ukwitia ngai apanwe mipaka yo kwati waku na mbesa ciaku sio mbesa ciaku si weyani wake ukia mwiye ciana ciaku athima sio ciana ciaku ni cio thukuma mwiye ukia mwiye yathima kibeti chakwa kana athima mutumia wakwa we muse waku nukuthukuma mwiye kibeti ki uthukuma mwiye musi waku nuthukuma mwiye
kana no kilebi na ngai ete we ngai we so kosa kuma kola tu Mose yetha yo akende ati wasya wangai webuna ndwe mutangi galama yaku yo tangi yo muye Yesu ni waibie mukelanione nani ndo boye tina kwasya muye Yesu muthenya wa umundi nina manaka nani waibie galama yo tangi yo wakwa asande kiana ina mabitio andika shito wako ebuku ni athayo no kinenga kutua ndini wako pepa mutheu wa ngai busucie na binya wako sitwa ni ya Yesu ninaboya amen mwiyai ngai ula musio na ngai ula tangia na ngai ula wekea na ngai ula thasya andu kumasyo beni no kamanenga kitumi cha ikala thayo na utungia mubea ni kondu andu alonde manenga ni maisha mokwako mwiye tukwate kuoko mwiyai malumililie mwikione no kamasubie sitwa ni yaku itheu Yesu Kristo nitwaboya na utunga mubea amen nienda tutana aboya kwa mundu guothe wikite ngai kondu waku ikiwa chama ni ngai amen mundu guothe wikite ngai kondu ikiwa chama ni muyai mundu wikite ngai nienda tukambe kumuthaitha muyai na thambio situ kana nzembo situ no mwikite mwikondu wa chama fulani nienda tukatungia ni mwikio pamwe na kuyasiama siona nasya kwithi wapo kwa ngai katikati witu na siama yike wa kila mundu wale akuikia yikika Biblia asya ila mwathani watumiwe ni ngai kwa mundu mukanzera fathi Israeli yaina ndiwa nyingi lakini ngai atumanie kwoso haleluya na Yesu ila waendie John chapter 5 Bethesda ayethia mundu la wai a paralyzed 38 years Biblia asya aba usuite ila linda bakoswa iwete na bakoswa andu ala mayondu mamutha amen alama adua alama yondu mamutha na ila linda lakini Yesu andilie no sunadi andukulia muyai wabocio na wationike that's why wesa kuigwa mundu mutumanu na mutakuna akatundua atumana na atundua na ataka ale kwa seria mwibabasta na imubwasia thi hospitali mwabocia wewe ala meku hospitali wewe statement Yesu esu ndiye kunena ona ndukatatu nena ona ndukaposti ona ndukamisungie yani you with the awathe ya watu ikandia wewe statement Yesu ni ndiye kunena mwana omwe baya kwito mewani ndio asomete Russia kana West Germany na ina degree 3 na muthenya wa muthenya wa soko ya kwito ya mewani ithi ya wakatano amana usuma nyusa mbaba na isoko yusuite au malamba oka bandu nyuba usu yandu oka kuma abo au mamba oka no soko yusuite au ma na akuna ngengele mutumi omwe kalamu cia ici aciendi anzomu na ndigiri 3 mbaba la maibecho lakini undu India oba mwakisoma au kauma aba sokoni uwa na akuna ngengele Hello. So presence ya masomo ti evidence ya wisdom. Kaube makulia mwe education kwa ndiye kunena. So ndukatate kuwestie na nji. Nundu ono reason yayo. Solomon yesi onokosa sense wa mikima andi na mwethi. Undu mbemba ikimawa ndiso usenzi ndo isauma. Ukosa ndia ukamikima na nyao na ndi wisimbemba wa kimandi itwika muthokoi amen lakini sensi onoka miki andini ukakima ad long mwishowe no jao no sense
Nienda tumisie mwiyai ndo sende mosi yako na ethia wina kilungu che 10 uyukilie kuoko unahembasha wiki be maundu mothi kwiki kama nene mamwiyai akitairia na ethia ndu ina cash nye ninayo kile bina ndiuka service no kanimeke asho ingwete ndemo nondo nene sebinya wayo by the fact ni nyangai watu mia kunena naku ndio maanisha ni exempted kwika sindu ila twaileika ni kana tukwate wathimo wake na ti kuthoa nduthoecha sindu cia ngai. Hallelujah. Nika counseling na nika for free wathi kwa professional counselors wethi ukethie be kindu kitwa consultation fee wabiku kubingo wa file ukwamba umutwila na kila session ethia ni sathi mwathi ya mbesa ila waile kuibo na beba moka di counseling by ethia wa silingi ngilile ni kwithia wachi cho some na icha mundu na cho kiki ngengwe kaichanga kiitho echa you cannot quantify but osui na chama chukinene okwenda na unengo kusi wakana kau nyona ndisi kanetwe ni nyake fair kana ichao ndisi kila cha katabise kabika koke kaumi na koka ba mathambao ni kaumia kokieke kuya wachumwa na kaboya wakatana ka report school yani ngai ya provide ndio na kwa mwene na asani provision ya ngai be mundu tekunangia bingilo cia ngai onakana no ke kunangie kibeti kiku kana cha muika kana mutumia kana mwanake no wikunangie bingilo ni cia ngai bingilo ni ciaku utuoni waku Yesu nibongwikala mahuni maku bingiloni ciaku utuoni waku Yesu nibongwikala mahuni maku tungame mauni maitu bingiloni ciaku utuoni waku Yesu nibongwikala mauni maku bingiloni ciaku utuoni waku Yesu nibongwikala utuoni waku bingiloni ciaku utuoni waku Yesu nikulia tukitioka kumia ndembo situ kwa mwihai nikulia ukilia washa waku na mutabia mwihai uenda chau uenda mwihai akakwike ata ni chau kwenda kwa mwihai shani huu tuenda kuona binya wanga tuenda kuona mawiko make mauni make nibo tukuikala bingiloni shake utuoni wake nibo tukuikala yoba winkaina wimunene mwihai ninae tendoto ya kukula kuyana maku na andu maku itwa kuikia ngayula uka uiwa mundu wabikamudia ngayuloli kilila ukwati wa mundu wabikamudia ngayuloli kilila boya sha mundu shabikamudia ngayuloli kilila mwihai andu momba na maema ngayuloli kilila ndawa shabikamudia ngayula waselela serikali ya bikamudia ngayuloli kilila ndwala meno talamu mabikamudia itu kuikaila sani usitwani ya Yesu yoba numbene na umenaka anaasa netu asamena muikio ndini waku kana yoba nibatonyeka
Yehova nikutonyeka Yehova tuko na mawiko mako Yehova nitwakuikia nundu wa ciama cia provision itwakuikia ni kondu wa ciama cia wia itwakuikia kondu wa chama cha mitwano itwakuikia kondu wa ciama cia ukwata ciana itwakuikia kondu wa ciama cia kungama kwa biashara itwakuikia kondu wa ciama cia ministry kungama itwakuikia ni kondu wa mugo wa mishi twakuikia nundu wa chama cha kuiwana kwa mume na muka twakuikia kondu wa kuiwana chama cha kuiwana kwa ciana na kila binya wake bindu kitandu maku inaubindiria shitwa ni ya Yesu kila kisi ya shama ineya mwiyai balao shindu ilo kwete hakaleche odhui wito hakaleche masomo mashana hakaleche muwe wamishi hakaleche afya binya wake bindu ukanyai kishitwa ni ya Yesu na kuoko kwa kumuya ikula kutangia kuoko kwa kumuya ikula kuobwa kukakite ngositu Yehova ninanena chama cha muwa inanena chama chobosyo alame itandani inameta kuma itandani makatembe ishitwa ni ya Yesu Kristo inaboyobosyo kwa alama komete masibitali inaboya ni kuondua akalame kwa unya na muya imena complication inaboya chama cha usha chama cha usha chama cha usha ishitwa ni ya Yesu Kristo Satani ula wetelete kuwa mwana ukililio shao inambumania ananangania binya wake anatanga sokilio Yehova nitwa kuikia kuondu wa chama chakule chokwa bungu ala mejela na nima kuikiite muya Yehova ionanie akumanenga kukilia udhuku wa binya osanguma sionze na ngadhoni shaku nikwithia ni kwa ilite muye wetu na ngai wetu nitwa utaya nitwa kumia na nitwa ukadha shitwa ni ya Yesu Kristo asani twaboyana kuikia amen amen chama kiu ikia ngai kiu ikia ngai tuibika wa chuma muye no kukuikia eyo nani haleluya muye no kuika ni kanala mona uinene ya ngai makona tawaite mamanya we muthukumi wake mamanya we kana kake nikikuikika shitwa ni ya Yesu Kristo na kutangasia nikikuikika nienda tuose mwanyosu wakumisha mwenye indembo situ sacrifice dhambihu haleluya ndembo shu kwenda kwa touch na chama kila wiki ite mwenye ikondo wacho umwe ndembo na mimi mbewe chama kuikika nundu nina mwikio kwa kunibatonyeka uitembea uwete ukiwikie ba na langi on the TikTok ba YouTube Facebook Mutongo TV twadhaitha naku kila mundu twadhaitha naku kwacha kwa umundi umeshayoba ndembo ndukambie pase ngo ikumia na ikiuma kwitu aiye ndetwe yatumwaninga ikuma ba kwa umuthaie kithembeo niki muthaithie kithembeo niki nesu yaku yakungitwa pai mundu walika sara kasha wachumo sunu umechenga indembo ile na alikasara kana na umise ndembo itatu na ndu soli kasara Solomoni aishe ichamukate waku mandi ninetino amethenya mingi ukaguona haleluya na asha kwa chapanda na kwa muthenya ndukale upando na wiyo nundu ndu isimbe ile kufanikiwa ni iba tonye ko kethia iwo umie support TV program ni tonyo fanikiwa kuthonoka ondembo ya kawaida ila wende toka umie kanisani nundu hii ni evangelism kuni kutwa isiobona mbe nye ni product ya MBC na MBC to machenzembo ita wakasanduku na we nini nesu hiyo twa isiobona mbe si missionary haleluya na to umasio na kuthi onekiuma kitu kizo the mission bana na itu umasio nundu onethia kitu kiuthi the larger ministry kwikundu ina mission koiba tuitwa isiobona mbe na kuoko kwa ngai kukethwe yulu waku na musio waku na sindu ciaku na mwi akakukitie kwa maitha maku onthe shitwa ni ya Yesu.